kublai pi barok ka kerteng ka jonga ka de ibanyu calling dok monai ba piju ya khot i yang ha ka to ka short film ka jongi ka bangi ai ka tengala rai da iduki bat ngal akru ya ka pat ba akbi bat akduki te hakane ka short film ka ban sawan ka bangi ladap penbiang lut na dong sedang sa pangin le shoot tang ba dang don kani ka lockdown ha kata ka short film ka ba ai ka teng kula ngan sa akru ka pat ka ba compare na gitu ki ba ladap bat ka sa penjau umat ru ya pi kinong pai te na kerpat e pi pa pina kersya nengi kat bami ki patamai ki short film ki jongi te nga ai ngangai ba baro na pi pila kenja bat pila tamang ngi bat kwa yu i biang ngi ha ka short film ki jongi henry kani ka lockdown ka la pentut ngi shibuan te namar kata nga kwa e pi ba pin kersyan chu ngi nang ni syakman te nga ai kublai pi baro stay healthy, stay safe and stay blessed. Kublai pi baro ka kateng ke jongai dei ban kersan lang khar na yor lasim benta ha ki artli ki serial kulai kateng ngamban si bat ngalarai yang belapen bi ka S Karsinki production apa YouTube channel Chongka. Tiga beringkong ngamla ban ada ai kublai ya pi ki prolog belai jing kersan ke jong pi hamtam pelut ka por ka koridor ban pe ki serial ki jong baro artli od mo ka jipreng ki jipun kam ndrei pi ai pikir ipor ban pelai ini serial ni iba tangpo ka premier labun ba ki belaya am bat pe ki serial ki jong ni tiga ni kapan iba kajing i kejong pi ba pin pe ki serial khasi dan ni wat ki film khasi te nakaliang ka jonga am sulak banda tempa ka ji songu ka ji song comment nomor bang i ki comment ilong ki comment ko setelah adu kata tiga pendong yang ni bat yang ki nang sebentar kalau ki film ni ki serial kalau ke persilur yang ni benda ki syafrang ka bede bakani kajing rindur ka jongi Tin nakaliang ka S Karsinki production ni lapan create mentah yang kami ka serial belai kateng kular. Tin nakaliang ka production ni dapat biat penbiang yang ka script. Tin cicang ada banyak bandring no yang ka serial pertama ke jongi. Ni nak jual leng shop jongi ka khlam kan ka ri kasi wa jongi ba kum juru hari India berkawai. Aku juru ki kiri ba marjan hari India. Di ni habar sange no ka jual ni ka lockdown. Di prolog Pisau i yang asal sisi nak ka serial nak ka kular se i ka bentar ka khampe dalam itu lupa nama ba ada itu lupa bisa syara yang disapai kini ka serial wa thamai ba ka kular ayu ka kren ba ka khana ka kumnu ka ken ya pi kinong pe ka ti da kaliang ka S Karsinki production ba kaliang ka jonga kasobat ong ba apreng ni ka lockdown ba jual shop ni ka khlam long kita fikir terade stay home stay safe kublai si bun baro ang tang iban kesan nang tha sika yang ai hab ban ngala akha ka film ngamban se ngakum i paraman jo i ba man bha te mentangi awan aksa ka film ka serial kular tamba lockdown no i kami usuban ak tes ngubah banyak apa ni kublai shibun stay home stay safe and stay healthy. Kublai pi bara ya kerjang jonga di bidang star sundam kembali juga ye di iman bah. Te pega bara nani kino kerjaan jongi te ngi sabunu basu sanut mah bang kami asyuk bermi dakawai pak series batmai mas ndak gitu ka ngalarai ten ring ibut ba pemina his da way batmai bakar tengah kular tangba jano kani lockdown iklame yo shu ban yasim talang namar bangiasa jangan iwe pat te tangawai nak pi pa ba iko ai kiting kersan kebapura na pi baro Tentang ini ketin kublai sibun. God bless you. Stay home, stay safe.
Kumba pitap ngade kawin na kapuran kabujushin benta haga channel jong iba eskar sentiu. Ti ngi kumna ka team ngi lapen kreban shoot pat sa kawai ka serial ya kibangi ai kerteng cooler. Henry dealing baga jingwan shop jong kani ka pandemic haga ni ka ri ka bait ka jongi mentangi hapan sangi ya support. Di kumta ka pat ya piki pat ba ki bajujai kershan yang ngi mana kapor mapin so ha banyak syak menta support tat haduk bangin dalat na kini ki baro to uble ka jingsuk undan lem dan angkat bat pi baro ki bajujai kershan yang ngi mana kapor. Kublai shubun, stay home, stay safe and stay healthy. Ada ba es konsentiu. Ibadai rui nang tho igri ki script igri khana kini ki fixer bro right li ke bagi la tembi te ngaro ni ko po so ling so pizza ha ba nang pi ba kini yo shu ban ring igri ki serial ki barang sa ke ba haji sha ke bagi la de pingbian ma dong sadong kini ka bagi ka teng cooler te jisha phle ik tu lai te li serial ki ba don na jong jong jing mo ta jong jong ki khana mentar ina pun kre khana ka compare cooler kapan pergi pi na khmat adil ki percaya ja umat ru itu te ki actress ru ki aktor ni ki artis ki hiju hi ki bangan na manji la nyo we khulung masami yani te so linga sha ban ta ban bangi da sha set ko ni mo to ba ta ko we bre igar pa pi baro to so bha ban sha bangi anda like ni ki baro ni ru sa ready ban shoot ban yo pet ina pi ni na so kan ja ni ru te sa ko we ru ni ko ban ba kita nak prank jong ki fan jongi ma na ni ki nompe ini channel jongi ki ba long no ki ba ai ki jikren ki ba to met ba ai ki artist ru ting peng so sendai ki ru ba kren to met la kumba ki ak shisha la ni kumba ki de shisha ni ba pli kim tip ba ki haban ak ka ba ngang ong ki ba ak te ki don ki ba bun hang la de bring ru la de block ki ba ro ba ki da long kena comments kumno ni Sheikh Madu kirim yo asbul comments te jisha ndai babul comments te kalau abang kendai pusan nak kasih spa ki comments ki ba pi ai men sim yang ni yo men sim shisha pi te ndai kini kisan persen pada ki ba comment yang ni dah kecing tip kecing bitar ne dah ka ki comment samtem ya ka to men adu kata pai ni ki artis yang ni ba dengan aweng no ki te tambah kini ki ba comments kuma komni dan ba comments to met komni kini yo asbul comments ki channel ni tabang aku beli pi aro kita kena pesan persen pada kita ai men sim saya ni kita ni beli ke orang jumpa serial kasi ndai mentah pa kita ada mempe bagi internet te kita tu kena buat hai balong kumno ma dari dia pek ni dia kerja kita nak sampai di baro pakai maksud tenang kalau baro kita video berada cari ngam ta kita skill ke views ki te la bande ba imat la dan bom dan video sebab pek beli mat kali pek kali khanyan ke ba komni te la chu pek kami la kami pek la ka pek te ende nak la pek internet te mak kita share te kini kalau juga pat nga baro so ba punya share video jongi baro ka pila ki bada idon timon te bela rapi sutanab la ni episode ban share amar ni ro de jinga rap pi share ni bet subscribe ini ki video jongi kalau jera ai masih bingi kam ta ni no ak ba kum chu ru nga no chana ba bang tha ni khana te kan men bangi sikan du shen ba ki baro ki bangi sa lo ki bangi kan du kan ki uma kan ka khlam wa te ndai ke bangi sikan du to ni kan men baro bangi sikan du ba de ha kan ka pon dala la ni ki baro te nak ri jongi nga bu ki kerpat epi ki no pe ki no kerja ni ba ro pe subhan bu ini ki duai ku ju ngi ri epi in kan ma ki duai te ku bi sibut ide baro ki breu ki ba kren ben ki ba comments to met bar ki ba kren ben kan ko ya kini ki artis ting jing screen jongki lapan sumong baru kata taru bar ka bal pelong so to met so sen gini kinong ak ba pli lakum ba ki le shisha hande kim tip ba ki ak te na ta kada kan ni blog no ba kini kinam yo chuban comment si ka channel jongi kita ke comment samlam no gila ban page hande kinna chuban comment pada te kini gidi beri pe ka tu gidan